je sad? A ovo je naš pano, slike iz bivšeg, ajmo ga nazvati bivšeg škvera. Ovo doli je za vrijeme marende, ispred radionice. Šta je interesantno, od 7 ljudi da ostao jedan. Dvojica su otišla u mirovinu, a 4 su nažalost dobila otkaz. Pazite, došlo je vrijeme rigidnog neoliberalnog kapitalizma. Ne možeš tražiti šta ćeš raditi, nego trebaš raditi ono što nađeš. Mi smo permanentno, konstantno smo mi bili pod stresom u brodogradilištu i bilo ko da vam kaže da ga nije bilo strah, taj vam laže. Bila je psihoza među ljudima, malo sve to zajedno. Teško je ostati bez posla, a svi smo bili potencijalni kandidati. 1 mjesec bez plaće, panika, 2 su ajme, a 3 više je već katastrofa i bankrot. Jučer je bio praktički na određeno, jel? Znači ugovori su bili takvi, nisu svima bili na neodređeno, nego određeni broj je zaposlenih i bio i na određeno vrijeme. Znači ugovor na mjesec, 3. Nije se znalo ko će ostati, ko će ići, tako da je to bilo jedno jako stresno vrijeme, pogotovo za one koji su radili. Škverari vole svoj posao i rado o njemu pričaju. Nisu oni samo tu na poslu, nego se svi ti ljudi druže vane. Mi smo zapravo jedna velika obitelj. Pa sad nas je tu 2000, prije nas je bilo 3,5. 1500 ljudi je moralo otići. Jel? To je bila recimo jedan trenutak koji se kod škverana dogodio upravo. Morali ste se oprostiti nekoga. Da. Brodogradilište Split u fazi privatizacije zapravo bilo najmanje interesantno za bilo kojeg kupca. A bilo je najmanje interesantno bez obzira što je dobro brodogradilište sa dobrim kadrovima i dobrim ljudima, zato što je nagomilalo ogroman gubitak. Naime, skoro 9% državnog proračuna koji je 110 ili 130 milijardi je bio gubitak samog brodogradilišta Split. Dakle, onaj koji se usudio ući u taj rizik je zapravo po meni ili nije svjestan onoga šta čini ili je svjesno ušao nešto šta ima cilj, ima glavu i rep. Zapravo cijela priča oko privatizacije je bila negativna. To je bila jedna kampanja, ja bih se usudio reći, nekih ljudi koji su privatizaciju generalno poistovjećivali sa nekim lošim događajima u Hrvatskoj, što nije za zamjeriti, međutim ovo je neka totalno druga priča. Nije toliko fizički koliko je posao napora psihički jer se ne smije faliti. U brodogradnji nema grešaka, naročito kod brodomontera. To su vrlo jako skupe greške. Ovdje se preuzelo, kupilo poduzeće koje je u problemima, koje ima vrlo velike gubitke, vrlo veliki broj zaposlenih, odnosno malu produktivnost, gdje se zapravo nužno treba napraviti puno toga što mnogi prije su isto tako trebali, ali nisu imali hrabrosti, snage, znanja, kako god.
kad imaš dvije alternative, ružne alternative, ulaziti privatnik za kojega ne znaš da li će biti u mogućnosti izuzeti to brodogradilište ili sumnjaš u njegove mogućnosti, imaš s druge strane prijetnju likvidacije brodogradilišta. Dakle, taj Damoklov mač koji ti visi nad glavom tebi ne daje puno prostora da ti... I moja razmišljanja i moje, koje sam ja govorio mojim povjerenicima, jeste bilo treba uzeti manje lošu varijantu, a manje loša varijanta je novi vlasnik. Ovdje je najveći problem nedostatak posla, a do toga će vjerojatno novi vlasnik doći sa svojom inicijativom da on nešto ugovori s tim što vjerojatno neće biti više gubitaka, ni će to niko drugi pokriti. Znači sve ono što vlasnik ugovori vjerojatno će se morati odraditi s nekom dobiti, što je sasvim u redu. Jer kad bi ja bio vlasnik, ja sigurno svoje pare ne bi uložio i mislio se će li ja na kraju dobiti nešto od toga ili ću skupiti. To što se događa u Brodosplitu nije dobro. Bez obzira šta neki žele to prikazati drugčije i vrijeme će pokazati. Na koncu konca, kad se okrenete iza sebe, vidjet ćete brodove koji su ugovoreni prije dolaska ove nove uprave, do onih 46, 57, 12, 19, 24 i 8 brodova. Čak na potpisivanju ugovora, kad su pozvani svi diplomati da dođu na potpisivanje 14 brodova, ja ne znam gdje su ti brodovi, ali ko zna, možda nečije glavi. Ja. Tih brodova očito nema i to je problem. Ima mnogo poslova koji nisu brodograđevni. To je isto nekad prije Brodosplit radio za vrijeme Jugoslavije i onda su bili ponosi dika i onda nakon osamostaljenja jednostavno se taj program zaboravio na neki način. Samo su se radili brodovi. I novi vlasnik koji je tvrtku preuzeo malo sporije možda nego što se on nadao, ugovara nove poslove. Mi imamo u knjizi narudžbi 9 brodova. Međutim, ono što je isto bitno znati da brod kad ga ugovorite ne možete početi graditi drugi dan. Znači treba proći neki put i po 6, 7, 8 i 9 mjeseci, zavisi od razvoja dokumentacije, dakle dok se on isprojektira. Jer kod nas je više manje svaki brod prototip. Dakle, mi vrlo rijetko imamo neke serije brodova ili ako imate, onda imate možda 2 u nekakvom paketu. I sad nastojimo zapravo razviti te neke niše brodova gdje bi mi mogli na temelju jednom razvijene dokumentacije poentirati više puta. Znači, mi već sljedeću cijelu godinu imamo za plaće, zaposlene kapacitete. Sad će ljudi reći, i mediji to znaju isto tako često provući, to nisu oni. Tankeri nisu puni navozi, ali mislim da se danas tako više ne smije gledati. Ako nešto kupiš, i ako kažeš ima 2000 radnika, evo godina dana da si to kupio, moraš imati kontinuitet zaposlenih svih radnika. Momentalno, po mojoj procjeni u škveru, to je moja slobodna procjena, ne smijem unutra, ne treba više od 500-600 ljudi za održavati ovaj pogon. I normalno, bit će interesantno vidjeti završni račun. Pa mi bi svi volili raditi brodove visoke klase, mi bi htjeli se razvijati, usavršavati u poslu. Htjeli bi moderne brodove raditi. Pa čini mi se da krećemo prema tome, radili smo do sada 2 heavy liftera za nizozemskog naručitelja koji je jako zahtjevni brodovi, koji su visoko sofisticirani brodovi, koji su ljudi pokazali i dokazali da mogu to napraviti. Isto je variti. Možda je taj lim za nekakav drugi proizvod koji nije brod malo tanji ili nešto, ali u biti posao isti. Varit, brusit, pjeskarit, obojat. Zašto se samo ti brodovi traže, dajte nam brodove, sve drugo je bez veze? Možda iz razloga što ti brodovi, ako ih sad ima jedno 10 u perspektivi, onda će tu luka biti puna. To je ko kad se vraćate iz shoppinga pa imate pune 2 vreće. Onda je dobar, feeling je odličan. Pa tako je ovdje. Znači ovdje radimo jedan kruzer, 2 jahte, jedrenjak ćemo raditi, kao, bez veze. Što nije zapravo, jel? Znači opet će svi ti na osnovu tih poslova, bit će plaće za sve, sva prava će
radniku biti ispunjena. Jednostavno, to se mora dogoditi u glavi. Pazite, privatizacija je došla kasno. Mrcvarilo se sa tim brodogradilištima. Neki su čak i htjeli to sve skupa uništiti, pretvoriti u neke građevine i tako dalje. Ali mi se borimo za tu našu hrvatsku brodogradnju od 1992. godine. Kriza je u svijetu, brodogradnja je posebno pogođena sa tom krizom. Ne samo brodogradnja, nego sve što se veže uz brodova i brodarstvo, pomorstvo. I plaćamo danak te krize. Pur si move, dakle ipak se kreće i to po mojem dubokom uvjerenju i sa vrlo velikim procentom sigurnosti u dobrom smjeru. Znate, gospodin Debeljak je unatoč svim napadima i tako dalje okupio jedan snažan tim ljudi, zna što hoće. Naravno, brodogradilište mora ostati brodogradilište i ugovoru prave i piše na određeni način, dakle kompletan program restrukturiranja ovog brodogradilišta svodi da će on nastaviti proizvodnju brodova, da neće postati brodarska radionica i u tom smislu nije meni svejedno, dakle, da li će se tu proizvoditi salata ili će se proizvoditi brodovi. Privatnik ima svoju filozofiju. Brodosplit se nalazi na površini od 1.000.000 četvornih metara. Pola je na morskom dijelu, a pola na zemljanom. Na jednom savršenom terenu je organizirana proizvodnja. Hale su na jednom mjestu, oprema na drugom i ta jedna kontrola zapravo najviše u cilju krade se alat tu. Dok nisu uvedene kamere, znali bi ljudi paletu na koju se teret dostavlja u shopping centre, omotati žicom i pustiti da pliva niz more, onda bi je tamo dočekala brodica i tu žicu bi ogulila na obližnji otočiću. Taj bakar kilo košta, ne znam. Znači, materijal se otuđivao. Mi smo dakle živjeli u socijalizmu, naravno da se otuđivalo, naravno da su svi oni koji su to mogli napraviti, su napravili. Ne kažem da su oni to radili sustavno. Dakle, nije škver dovelo do ovoga što je Radniku napravio gradele za peć ribu ili njega je dovelo do ovoga zapravo to što je sprega kriminala i politike bila dosta jaka. Skuvalo se sve živo. Imate 20 žena koji škvera škverom, imaju prste na ruci i snimaju ljude. Šta rade? Ne znaju šta je to. To su curice od 20 godina jadne došle tamo, ne znam ni sam ni zašto. Sad čovjek radi neki posao i oni kaže šta to radite? Oni misle da se igra. Svaka novina se teško prihvaća. Ljudi su teško prihvaćali, ne znam, smetale su im kacige, rukavice ljudima nisu smetale, zato što su im štitile ruke. A kacige su smetale, bilo je to teško se navikniti. Ja sam prošao fazu prilagodbe nošenja kacige, navikne se na sve i to postane normalno. To se mora nositi. To se nosi svuda u svijetu, ne vidim razlog zašto se ne bi nosilo tu.
Jednom prilikom je novinarka mene pitala da kako se osjeća, ja sam rekao da me strah. Pogledala me, strah. Zašto vas je strah? Strah me je da ovo sve skupa će nestat, a ja ću ostati bez radnog mjesta. Ne ja, nego nas. Ko zna koliko, jel? I na moju žalost, to se i obistinilo. Neki su se vratili iako su dobili otpremninu za dobar dio njih, ali u atmosferu u kojoj je došlo do procesa tehnološkog viška je bila, svi bi rado uzeli taj novac, razumije, i svi bi se rado vratili nazad. Imamo podatak da ima 354 tisuće, čini mi se, to je ta brojka koja se sad vrti, nezaposlenih. I to je ovako jedan pamflet koji kažu pa imate 354 tisuće, pa vrlo jednostavno, pa kako vam je teško naći par stotina ovih ili par stotina onih. Nažalost ih nema, jednostavno ih nema. Sad radimo više posla zato što nas je manje. Znači imamo dodatnu obavezu plus kontrole, te čuvene, famozne kontrole, koja opet ne doživljava nešto strašno. I tako tih sitnih stvarčica se možda desilo i revolt se stvorio kod ljudi. Jer u škveru su ljudi nosioci obitelji, hranioci jedini, tako reći obitelj, ljudi koji su preuzeli čak i svoje roditelje, svoje očeve i djedove i bake koji su, nemaju malu mirovinu. Sve je to pod pritiskom kad vi dolazite ujutro u škver, vi mislite hoće li imati posla dalje, neću li, kakva će biti plaća, hoće li biti veća plaća, manja plaća, hoću li ja isplatiti kredit, ima tu ljudi podstanara. Mislim da su se naši nespremni da prihvate neke nove relacije u životu i odnose unutar samog brodogradilišta. Opstavno stanje jutros u Brodosplitu. Radnici su prosvjedovali zbog kašnjenja plaće za rujan, no ona je tijekom popodneva sjela na račune. Kašnjenje rujanske plaće bilo je dovoljno da stotine škverana izraze nakupljeno nezadovoljstvo. Mi nismo dobili još buštre, mi nismo dobili još nikakvu plaću. A kad ćemo je dobiti, ili da ćemo je dobiti, kaže danas, kaže da je uplaćeno, evo na mobitelima nema ništa. Evo mobitel, provjerite, došao izvještaj prije 15 minuta, plaća nije sila. Brodosplit je, molim, izvolite. Ja sam sjedio u svom uredu i čuo sam neku viku, neku graju. A na kraj pameti da mi je sad neko ponudio 2 milijuna eura da mu kažem spreman se prosvjed, rekao bi daj, zbog čega? Ljudi su došli ispred zgrade, uglavnom su vikali zbog toga jer je kasnila plaća. Kasnila je plaća 1 dan. Telefon nazvoni i ne prestaje, u mobitelu se ispiše na čekanju njih 7 istovremeno. Svakome se odmah odgovori, apsolutno svakome, dakle da se to događa i da će se uprava oglasiti da li će se organizirati presica, što se kasnije i organizirala, ili će se poslati neko priopćenje. Ja sam stao na vratima, onda ti ljudi su me, ti 1000 ljudi, ako nije bilo više, me gurnilo i ja sam pao po podu i bio sam nekoliko sekundi u nesvijesti i ja se ne sjećam, ja sam se podigao. Tomislav Debeljak tvrdi da su ljudi izmanipulirani, jer je novac uplaćen još jučer. 200-tinjak radnika dobit će umanjenu plaću, jer uprava želi odijeliti rad od nerada. Neki će dobiti više od prosjeka, poručuje Debeljak. Nije bilo ništa strašno, ljudi su prosvjedovali, a iskreno i ta plaća nije u stvari 1 dan, plaća je bila 10.11. Tada je bio već 16. Znači od onoga što smo mi navikli, to je bilo već, recimo čovjeku koji živi samo od plaće, on je 5 tjedana bio bez plaće. Uopće nije bio razlog plaći. Ali to je moje osobno mišljenje. A ja sam jedinka, prema tome,
Ako je plaća kasnila jedan dan, ona je bila samo povod da se neko mogao reći, eto, zato štrajkamo, a štrajk je bio revolt. To nije bio štrajk, to je bio revolt. I danas se prosvjedovalo u Brodosplitu. Radnici su tražili objašnjenje vodstva tvrtke zašto su im smanjene plaće za rujan. Šta ćemo insistirati? Poštivanje kolektivnih ugovora javno, transparentno, da se zna kolika je plaća temeljom i kao što je bilo i dok on nije došao. Da se zna kolika je plaća. Onolika kolika je, ali mora čovjek znati. Da bi zna želi li raditi ili ne želi. A ne da je plaća nepoznanica. Dobio sam suspenziju, a ta suspenzija po hrvatskim zakonima o radu ne postoji. U obrazloženju piše da sam u jednom dijelu obrazloženja piše o organiziranje nezakonitog štrajka, a u drugom piše prosvjeda, pa sad ne znam štrajk ili prosvjed. Ušli su u zgradu. Sada mi, nas 2000, uđemo kod vas. Nije niko ozlijeđen. Ali jedna vika, jedna buka, ne možete izaći iz sobe. Skoro da smo bili zatočeni u zgradi. Možda je to preoštar naziv, ali jesmo. Moje mišljenje je da je taj dan bio dosta tužan, zašto se jedan dio ljudi ušao unutra, dobar dio ljudi, a nažalost 240 ili 257 je ostalo vani sa kaznom koju su dobili. Mediji su korektni, uvijek su korektni i u krizama su korektni, to stvarno moram reći. Kriza je, stvari su neugodne, ali dobro, ima i nekih manje korektnih, ali nećemo sad izdvajati, jel? Jer i oni trebaju informaciju na kraju krajeva, jel? Izuzetno moćan alat. To je zapravo nešto što je, ja mislim, u svakoj državi, pogotovo u ovakvim nekim vremenima koja su možda gospodarski krizna, kako ćemo nazvati, onda mediji imaju jednu posebnu dodatnu ulogu jer su ljudi fokusirani na medije, na vijesti, na reportaže. Prosvjedi i ono što smo imali ovoga, u principu, još jedan put kažem, bilo potpuno nepotrebno. Nama i dan danas nije jasno kome je to bio cilj i zašto, šta se htjelo postići. Mediji su naravno imali tu jako bitnu ulogu jer moraju prenijeti događaje, ali kako se to prikaže u javnosti je jedno, a zapravo stvarno stanje je možda malo drugačije. Prijetnje otkazom ako ne napuste prosvjed, stroge kontrole. I prosvjed su stalno snimale kamere s prozora. Iskreno, meni je dan poslije pročita da je neko bio u štrajku nelegalnom ili ne znam. Da iskrivi se slika u škveranima kao šta ja znam, šta smo mi i tako. To me smeta. Pa nisam bio učesnik u ovim zadnjim akcijama koje su rađene i po meni to nije bilo ni opravdano. Sindikat nije radio šta je treba raditi. Nije pravilno zastupa radnika. Svo vrijeme, ne sad ovo vrijeme privatizacije brodogradilišta, nego svo vrijeme. Imam dvije kćeri od 21 i od 12 godina. Imam i snage, optimizma i volje za sve to. Jer moraju, oni vide od mene jedan stup u kući, oni vide od mene, njih je strah bilo kad je bio štrajk u škveru, oni su plakali, oni su šta će se desiti, pa ne bojte se, pa bit će bolje. Pa dok smo mi zdravi i živi, podignit ćemo vas, pomoćemo vas. Zapravo je kolektivni ugovor komunikacije sa radnicima, onda sindikat sa radnicima dalje objašnjava zašto tolika plaća, zašto se pregovaralo tako, zašto se došlo do toga.
Pogotovo ovako veliko sistemu kao što je brodogradilište i Split, u kome ti moraš zapravo znati na koji način pristupiti ljudima, na koji način s njima razgovarati i kako uspjeti tu sinergiju stvoriti. Dakle, gdje je veliki broj ljudi, jako teško je upravljati i u tako velikim sustavima se treba točno znati tko što radi. Ja uopće nemam ništa protiv da je netko to preuzeo, jer sam i ja bio jedan od zagovornika restrukturiranja. Razumijete me? Ali, ovi potezi, znači dosadašnji potezi, meni ne daju i ne daju mi argumente za vedrije sutra. Gledajući iz današnje perspektive i gledajući na projekte koji će se možda ostvariti, ipak se osjeća neka sigurnost i ako bi se ti projekti ostvarili, smatram da škver ima budućnost. Meni sam posao je drag posao. Vidjeli ste ovo što mi sad tu radimo, to je vrijedno nekoliko desetaka tisuća eura, razumijete? Pa kad to završi negdje na nekom brodu, pa se to radi, pa se pročuje kako je dobar, ja znam da sam ga ja radio, da sam ja imao direktan doticaj s tim i to je jedna motivacija, satisfakcija, tako. Ja živim od toga, znate, možda je ružna riječ proleter, ali kad kažem proleter, znači nemam kuću, nemam brod, auto sam proda zbog bolesti, znači živim samo od ovoga. I onaj koji je trenutno tu i koji je vlasnik toga, mislim da bi trebao biti malo socijalno osjetljiviji. To je možda prava riječ. Ono što je stvar za 2014. godinu je prvenstveno plan da napravimo taj 100% pozitivan i pošten škver, gdje će onda svako odmah ugovoriti ovaj posao imam, taj posao je toliko i toliko novaca. A onda će on sam napraviti sebi mini organizaciju sve skupa u toj grupi da napravi što prije, što kvalitetnije, da dobi što prije tu količinu novaca. Isto ako je kvaliteta veća, nešto više novaca, znači jedan potpuno novi oblik poštenog zarađivanja plaće. Prošla je era one 3 maksime, sviđa mi se ovaj režim plaće, ide ja ležim, nitko me ne može tako malo platiti koliko ja mogu malo raditi i ako Bog da zdravlje, poću na bolovanje. To su prve 3 rečenice koje ja mojim studentima kažem na početku predavanja iz tehnologije gradnje broda. A nemamo pravo na uspjet. Ovo nema pravo na uspjet. Dakle, niti Debeljak, niti radnice ovog brodogradilišta, niti sindikati nemaju pravo ugasiti ovo brodogradilište. Nemaju pravo na uspjet. I ako idemo od te činjenice da to nemamo pravo napraviti, onda je lako sjesti za stol i lako je graditi novu budućnost. Mijenjat ćemo se i jedni i drugi i treći. I mi u sindikatu, i radnici, i gospodin Debeljak. Stvar je da smo mi već ove godine dosta napravili, da smo se upoznali ko smo i šta smo i da nismo ti nekakve babaroge ili men in black ili ne znam kako bi nazvao, nego da smo upravo ti kojima je stalo do zadovoljstva radnika. Za svaki uspjeh potrebne su samo 4 sitnice. Treba znati, treba htjeti, treba biti privržen onome kod koga radiš i treba biti spreman neko vrijeme na odricanje. Ništa ne pada s neba osim kiše i to obično kod nas ovdje u krivo vrijeme.